ดูดอนมีนูเลปาอุเลนาวปอลกันนักสุนทหายโมเชนอินโฟอินนันกุดกันเล่าไกตัวนี้ท้องนิกุลหวนรุกมาร์ชนิตลองไกนิขัดจานะจน U.S. Raldo Vanzam F-15E Strike Eagle ตลา Ralkap Councilin Thawngtla mi thong sari zathum somthum pasari an Suah Thawnghlei ni le zali le somriat pasari an Thubuai an Hlihkiangsak Kalay thong inisin Ramkhel Thawngtla mi hlei ni an Suah Pinlebu Vanzam bom Thlak mi pakwa an thi mi hlei lin Hriam an Ngah Jerusalem Khawpi kiangah missile atla Iran Ralbuai ruangah Ti-alh-thei man le suiman an kai Vurvo Iran Ralbuai hi Zarh lisung ihsin tiah Donald Trump in rel Mindung Peng Vanzam bom Thlak naka Mithi kulhuan nga an kimzau Mithi Ruak an hol Ralbuai Iran Thubuai ruangah Pakistani American rampalai zungan simi mi pakwa an thi Falam Peng lumbang khwa Ralkap bom an Thlak ZRA le CC Ralkap nak zang khok yanga an kapo CC Ralkap lampali an thi ZRA an moton ursak Iranika ruanga US Ralkap pathum an thizau panga in Hriam an Tuar ti thuthang pol kan run thanding kan thuthanga chemtiang in ngai sakdinga kalau som US Raldo Vanzam F-15E Strike Eagle atla tuisun March ni thong ni kulhon ruka Kuwait ram ni Thlak lama Operation Epic Fury i Raldo rau US Raldo Vanzam F-15E Strike Eagle pakhat atla Vanzam mong tu pilot le Ralthom System Kill 2 Officer WSO chu Vanzam apo hlana humhim nak khol metin an pet suak mani Hriam mate naw chu an Ngah nan an din huna thakau tia an phuang tui Vanzam hi Kuwait Khawpi si KM somthum pahnih hlat nak ZRA Khawpi kiangah atla Tolsung mi polin pilot le WSO officer chu anak tom hlomi Kuwait thunei tu pol kuta an hlan song Vanzam atlak nak san chia hi thei fela hrilau nan atlak nak san si thei ding phun thumin an rel apakhat nak malema ka swalok pangruanga si thei Irani si mizal pol anun ka mi rakham nak Patriot Air Defense System in anga panga si thei apani naka chun ralam ka nga si thei Iran achauza media chun kan mai ka Thlak si tia an phuang asan si thei apathum nak technical lam fel file nak Vanzam call til ri na ton tha thei lowi achiang kwang lo ruang itla si thei tia tolsung report thek khachun an rel video footage chi alang dana engine phirbun mi hi F-15E Strike Eagle jet fighter hi asuk zong her luai loin abir thavung vawi nel rona mai al suak vui vawin avungtla Ralkap Councilin Thawngtla mi thong sari zathum somthum pasari an Suah Thawnghlei ni zali somriat pasari an Thubuai an Hlihkiangsak tuisun March ni lau thau pol ni den senin Myanmar rampumi Thawngtla mi thong sari zathum somthum pasari chu thong inisi an Suah hleya Thubuai nei mi Thawnghlei ni la zali somriat pasari khal an Thubuai an Hlihkiangsak thu Ralkap Council chun an run than tuini Thawngtla an run Suah mi laka hin Ralkhang chang vai nak dan thoi ape parmi article number som Ngah J nak le article som Ngah pahni A nak ki Thawngtla an tel tia thei si chui hleya swalmo apun phun ruang i Thawngtla mi thong ni zariat kulhluan nga le ramleng mi pakha khal an Suah tel thu Ralkap Council chun an than tui an Suah zalen mi pol hi swalmo dang an buar sala sia chun alani an swalmo nei chia mi thoi kom sak salan siding thu tiam kam nak min khen teri Suah mi an si chun thuthen zungi Thubuai atwa sakre raulai mi pol le kes nei rol hlau mi Thawnghlei ni le zali somriat pasari chu an Thubuai Hlihkiangsaki ngaidam an siding thu an phuang phone tui an Suah hi lau mi Ramkhel Thawngtla pol khal degree an khia mi hmun ruk thani hmun khat thum sak an siding tia an rel Kalay thong inisin mi zale hlei nga an run Suah Ramkhel Thawngtla mi hlei ni an tel tuisun lau thau polini den sani Thawngtla an Suah naka sakai ram then Kalay thong inisin mi zale hlei nga an rasuaki chu pol laka Ramkhel Thawngtla hlei ni an tel tia thai si Thawngtla rasuak pol hi nu naw mi somli le pali mi pa som sari le pakhat an zate komin mi zale hlei nga an si chuilaka Ramkhel Thawngtla nu naw pali le mi pa pariat an zate komin mi hlei ni an rasua tel thu Thawngtla pakhati sungkwa nai vai narel tuni Thawngtla an Suah mi laka Ramkhel Thawngtla mi zathum le kulhluan li an tel tia Myanmar rampum huap Ramkhel Thawngtla pol buai pi tu PPNN in thu an run Suah
paung te thong inisin Ramkhel Thawngtla pakwa tayawri thong inisin somthum pakhat chai u thong inisin kulhluan ruk ma upin thong inisin somli le paruk ko tong thong inisin mi paruk pakhu khu thong inisin mi somriat kali thong inisin mi hleini pian thong inisin mi kulhluan li ta thong thong inisi mi somruk pakhat le miai thong inisin mi kulhluan kwa ti pol an si Pinlebu i Vanzam bom Thlaka mi pakwa an thi mi hleilin Hriam an Ngah sakai ram then Pinlebu penga March ni khat zana khan Ralkap Council Vanzamin bom Thlaki tol sung mi pakwa thi in mi hleilin Hriam an Ngah Ti-alh-thei si sakai ram then Kolin district Pinlebu Peng leipau khwa chu March ni khat zan na ji hlei khat lamin hlei nga a Ralkap Council Raldo Vanzamin bom Thlak khosung mi pakwa raw rian thi mi hleilin Hriam an Ngah dawok nak le ziang Thubuai man umlon rong Thlak Vanzam khani Suah lama avung zuang thalok nan rakir no salin bom Thlak thi hlo le Hriam hanga an tam tuki arab Thlak na sa tia atom hlom tu pol laki pakhat chunarel Jerusalem Khawpi kiangah missile atla Iranirun ka mi missile bom pakhat chu Israeli athu athipi tun van ral an kilve nak polrun pa tlangin Jerusalem Khawpi koma atla March ni khat zarpin ya khan Jerusalem ni tlak lam bai shamesa misal bom pakhat atlai mi pakwa thi in mi somli in Hriam an Ngah hi misal bom hin sinakok le mi pi beunak bunker pakhat asiat Suah tuitum Israel le Iran boinak ruangi siat nak thenglaka arab Thlak bi le amai sabi ka si hi ni thau zarpisim lama hin Jerusalem khopon sir dewa pakhat atlala lai mi pasari atwamo hi tumi ballistic missile tlak nak ne nang hi atumi na thuk zet atlak nak ko mirak chia silo kumsomli paruk mi pachang pakhat motomong re raw lai khalin Hriam ma anga Sultan's Paul tili khala tum khatatla chun March ni nia Jerusalem khosungi mototlan re raw lai kiangah missile pakhat atlai mi pasari atwamo Hriam manga laki pakhat chu abesia Ti-alh-thei si US le Israeli Operation Khirsal nakrang Operation Truthful Promise 4 Iran Ralkap IRGC polhin Israel ramsungi Jerusalem ni Sualam Tel Aviv le Haifa mun pol khal batin misal le drone pol thon na satakinan kapasi tuitumahin Israeli misal an rakhamnak aero defense system rekhathi beit semesa tla chun an tlol pha tia jingzoi tu polin an rel Israel a chauzain March ni hlei ni tiang khi emergency din mun an phuang chai tlong in hmuah khar ri ding le in sungi pol khal beunak yang nai vai chiaring ring dinga acha hai Iran Ralbuai ruangah Ti-alh-thei le suiman an kai Vurvo tuitum Middle East American Israel le Iran buai ruangah hin tui March ni hi tlong kai ni khatisin leitlu ni suiman le zinan manchu mit mu mai thein an kai zut zau chuchun stock market ati chang na sa zinan hring khan man hi zateka paruk le point pali ina kai barrel khata US dollar fangsom sari pasari le pia som nga pasari aman March ni zing market on tirte atla chun dollar somre le pahni tianga thleng zuak zauman tuitum operation ni asul sutu big American Ramkhala zinan hring man hi zateka paruk le point pahni ina kai barrel khata US dollar in fangsom sari pakhat le pia hlei sari aman leitlun rampa buai deuh tho si zau manin kut sungi dollar le sum fairet an ngam lo ruanga suyan lei chup chau churonga suiman hi zateka pakhat le point parukina kai ounce khata US dollar thonga zathum somruk tianga kai leitlun zinani then khat run phur suanak hormos tipirek chu leitlun ram tinin ngong dak le dakin kan chuan chiawasi hormos tipirek an kharti zung pomi phuan chu hri launan ka ton phanga Ti-alh-thei phurlong people chu khi tipi thuan thum chang tluan khatlama anding tlar thep chutian khan tan ronga nikhata hin Ti-alh-thei barrel million hleinga ronga chatlaka sitia market thula thei fiang tu polinan rel leitluni ramziang mazat le sumto anak company tum pol khal an stock share atlak phai Asia Tuar na big Singapore tla chu zateka pakhat le point pasari pakwain an tlazau apani naka Japani stock share market zatek pakhat le point pathum pariatin atlave tuitum buai noi za hnu ki an o rei panga chun
leitluna sumpai man nei lo nak inflation athang vi vau thei tia sumto nak lami mithiam pol chun ral rin nak an pechia Iran Ralbuai hi Zarh li sunga o thei tia President Donald Trump in rel Britain thu Thawngtla Daily Mail an interview naka tuitum Iran Thubuai hi chu Zarh li sung rong o ding na si Iran hi an ramatum lak loin tha jang rak nei chak ve thiruli Zarh li sung rong chu kan o thla si thei chu ai tuan khala kan the hmuah men thei tia President Donald Trump general Iran thohin athuram mi biakok salte nan tum moti an su tika kan ongoring ring kautin ason nan jiang tik chak chi biakok ding ti chu arel tello tu hi Iran lam chun biakok an dui asinan ke chun kan dung Zarh laya khan biakok zauding sulom tui hnui biakok tum tla chu khwa tlai zau tia karak son tin US President Donald Trump general amai Truth social media account par khala tuitum Iran kan dau hi chu kan tum ta mi kan hlen so hlan lo anet kan thlen lo dinga sitia ralrin nak pe phunin angan Operation Epic Fury an thoklani si US President Donald Trump arak tong chia vekin tuahin American Ralkap pathuman thizawi mi pangain Hriam an Ngah an Raldo Vanzam atlai Middle East sung ramdang dangi American military base mun tampi Iran ballistic missile in an Ngah rerawzau asinan President Donald Trump chun tuin American Ralkap mi pathum kan chanzau tuinu khala kan chan bet tla si thei sinan anet naka chun leitlun rangi ra tha aswa ding silom tia NBC News si anthu su naka chun ason ani khat naka Iran roi tulu ban pol kan thong thlu thei hi kan tum ta nak mani tuanin tuitum operation a hlotlin nak kan nga re ro zaw si tia Donald Trump general tuitum operation ni American Ralkap Hriam nga panga hi bom teki ape nga mi le thluak tlir Hriam nga an si an tuam hlom re raw lai thu le kel o i an na an pe sal thei an bei sei thon rel Operation Epic Fury ani khat naka chun American Ralkap Hriam manga le thi hlau pakhat manan umlo ani ni nakisin Hriam nga le thi hlawan thok President Donald Trump hin campaign lai avot hol naka keichu rala dawlo mi president si kadu tia Paul Somnak okam arak thaki Vice President JD Vance khalin tarum thole dawok nakin remdai nak andu son thuarel American rampi thlak nakilu bik chulsi gabat khalin Iran thoi dawok ding hi khau zetin arak el kalda March ni tlongkai ni khat suna US Raldo Vanzam phurtu Raldo longpi USS Abraham Lincoln chu Iran ballistic missile an kap nga si ti mi ti orpo na zikar jang masong cho aleng lok nan American Central Command mun pi chun thuphan asi thu anrun phuang Iran ballistic missile chun in kap kau asinan kan hne na thlen hlan van sang para kanak kap thlathu thei tu khal hi long pi parisin Raldo Vanzam pol Iran lampanin an zuang suak reraw si tia anrel tu tiangi ahor ban mi ram khai si report kai china Iran ram sunga mi zani pakhatan thi zasari somli pasari in Hriam ma an Ngah Israel ram sunga mi pakwa an thizawi mi zale kulhluan khatin Hriam ma an Ngah UAE ram sunga pathuman thi somnga pariatin Hriam an Tuar Iraq ram sunga panni an thi pangain Hriam an Tuar Kuwait ram sunga pakhata thi somthum panin Hriam an Tuar Qatar rama hin Mithi thai asiri lawi mi hleirokin Hriam an Ngah chun Oman rama Hriam Ngah mi pangan Bahrain Hriam Ngah mi palian umi Jordan le Saudi Arabia din mun hi thai fela hri law Mindung Peng Vanzam bom Thlak naka Mithi kulhluan ngan kim zau Mithi Ruak an hol re raw lai thong ni kulhluan ruk March ni khat Zarh pizing na zi hlei khat le minute hlei li sin minute somthum karlaka khan Maguiram chen Mindung Peng piang yo khokyangi motothil risan le Thlak nak mun mitam zet an khom naka Magui Vanzam tum huni si hung zuang Ralkap Polijet fighter panin bom tum riat an Thlak Ti-alh-thei si hi Ralkap Council Vanzam mi bom Thlak nak ruangah mi pa kulhluan thum nu naw pahni an zate komin mi kulhluan nga an thi mi ruang le Hriam Ngah silmi pol an hol re rawi Hriam matwar an tamzet Hriam matwar laki mi pakhat la chu an nun nak rang thaphan din huna an ding Vanzam bom Thlak ruangah hin moto pasari rawri an kang siat tu khala run Suah natuan le minatuam hlom chu an the hrilawi Mithi le Hriam matwar zathi pongbet theiring ringan si run Suah na kan tuan re raw lai tlun van ral le aveng hri chuang lo Mithi Ruak kan phum mina kan tuam hlom Ruak silmian motia kan hol re raw lai
minatuam hlom hi kan ne chok lawi mundang khala kan kuat song re ro Hriam manga pol la ka hin kebul kut bul khalan Hriam kai nak mun ti le silaw civil mi an bat thrim sikau tuyen thil ti dan hi chu aburi tha ok tum nak raw ria si tia tayat district mi piral kap battalion 4 information ton vau nei tu ku miat chunarel Iran boy ruanga Pakistani American rampalai zungan sim mi pakwa an thi Iran how tupa Ayatollah Ali Khamenei athi nak American le Israeli operation an to thoki thai sun March nikhat Zarh pizinga Pakistan ram Khawpi Karachi US rampalai zung chu mi azatelin an lu noi kilhim nak la tu pol thon an namu chiam chaw Iran ramian hruai tu Ayatollah Khamenei athi chon ngir teu tuki Pakistan rami Muslim tan luar deuh mi azatelin an Khawpi Karachi US rampalai zung chu thinglung hoin an sim US rampalai zung building ithalang pol khal an vokwai asungilu tarau rian tumi security tuan vaula tu pol thon an norna sa thinglung hoi tharum an tho sin teka security tuan vaula tu polin mi vuak nak fung le Mithi Thlak bom mangin mi bur chon not dar chuti an noyok naka mi pakua in nun nak an chani mi somthum thain Hriam an Ngah Iraq ram Khawpi Baghdad khala mi bur khatin US rampalai zung sim an tumi kilhim nak fekzetin an latia international media polin anrun tarlang US rampalai zung hin Karachi Lahore le Islamabad Khawpi US ram mi le sa pol mi bur naka suak wak laudingi ralring tei dingin an than March nikhat ni rang Ralkap Council zol kaubot March nikhat ni zarpinia khan taning tari ram chen palo penga ralrang Ralkap hleithum an thi nungdamin pakhat an kai pakhat asrendaro nipiro outra tiri penga mi parhan thi karen ram loelin lea palian thi baguram chen au phu penga pahni an thi chutin anja te komin mi somthum le pakhat an si tual sung thu thang falam peng lumbang khwa ralrang jet fighter pahni in bom an thlak chin ram saklami ralrang Ralkap le chin Ralkap tang rual pol an ka ok re raw lai nak falam peng sung lumbang khwa March nikhat Zarh pisun na ji hlei ni le khoi ronga khan Ralkap Council jet fighter pahni in bom voitam no na thlak te the si hi Ralkap Council jet fighter pahni bom an thlak ronga hin tol sungmi tuamo o an le lo chu thei fela sir hi lo hi March nikhat ni thawa hin chin Ralkap tang rol pol le ralrang Ralkap pol tu phei kholama nasaten anakka po Ralkap Council Vanzam hin kandung tha February ni lai ko zan khala khan lumbang khwa boman rakthaki in siat le Hriam Tuar khalan rak ZRA le CC Ralkap nak zang khokianga an ka po CC Ralkap lampali an thi ZRA an moton ursak March nikhat zarpini ton zang peng nak zang khokianga ZRA le CC sungtel CDF ton zang an ka poi CDF ton zang Ralkap mi pali an thi CDF ton zang pick up moto chu ZRA polin an ursak ZRA nak zang khokianga CDF ton zang motorun tawmi chu an ambush sinalang ZRA Ralkap polin CNA Thlak tarmi India swak moto pakhat an ur kanglai NEK media in a video social media arun the dar an video caption a chun CNA le ZRA na satakin an kapo mual koi khokianga CNA Ralkap pali an thi tia an ngan motasung video an vun lak naka driver si ang takle Ralkap thuam hru mi ruak pahni motasungan moto khal ake her chur chawlai ZRA Ralkap pakhatin pung engin moto chu diesel atoi reraw akiangi arwal people chu an rak hok khem an kiang hla tuk lawisin mai thalkap on khal thei dinga reraw chun moton urzonga zin khatlam rala ruang pahni andalang bet tuisim kan thu thang chu hizatin kan du tok phot mai ding kachak wak tuk lawi thei kau na karun ther hi lauding inak ngai thiam pau lo chain info du sakia ngai tu du dot mi nulpa ulenaw nan za ten mangtha I mu tho chiaw lo